لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده وأشكره أن جعلنا من خير الأمم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل دين الإسلام باقيا على الدوام وباركا للإنس والجن على مدى الأيام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حملوا رسالته من بعده فبلغوها للناس في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله عز وجل واذكروه على نعم، ومن أعظمها وأجلها نعمة الإسلام الذي هو دين الله وشريعته، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغ أمته هذا الدين وحمله من بعد صحابته الأطهار رضي الله عنهم ففتحوا به القلوب قبل الأمصار. عباد الله، إن دين الإسلام هو المهيمن على سائر الأديان، وهو الناسخ لها لا دين بعده حتى يرث الله الأرض ومن عليها. تكفل الله بحفظ ونصره، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي لننذركم به ومن بلغ. عباد الله، إننا في هذه الأيام نعيش في أوسط الجاهلية من تكاليب أعداء على الأئمة الإسلامية والمأمورات ضدها للقضاء عليها وانتهاز الفرصة لسلخ أبنائها من دينهم، وهذا داب وديدانهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يتورى ودني الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى تقول ديدو أسماء الجيوتا ديدو ليت وwadini beden o wadi am noraw o inni baawo dun don beedo heferbe wonande joom mabbe ko be oñibe heferbe ngi be oñi laawol gonga wongol iden yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala, iden jarnamo e morde nemaji ko wadani e ko wadi e mofte burde moƴƴude moftammaji yaltinanaadi yimbe be. Eden seedi to alaare be teedo e gonga na farew don lorra mo rewaali sona kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ka fiddo ka tagugol e ka wurnugol e ka arsugol, konon kadi wala ka fiddo ka dewal makkan ko tuure bete. Kala ko rewa ko hina kanko ara dum no ngalda e dewangal dum non kanko woni rewete do gonga jo on, kala ko rewa ko hina kanko ara dum do nganda e dewal. Diina Islam ko heddotoka fanni aduna on no heddi, fanni aduna on heddi diina l'Islam ngara hino woda ko kanka woni yotti kadi yottoto ka yimbe be nge jinnaaje den e dow feƴƴugol ñalɗi ɗen yiltodirgol jemma e ñalorma. Eɗen seedi to oɗo jeyaɗo makko Muhammad ko jeyaɗo makko nelaɗo makko o yottini nelal ngal, o totti hoolaare nde, o laaɓani mofte ɗen, o waɗi jihad ha Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitimo e hoore ɗum. O acci mofte makko ɗen e laawol jalbungol jemma maggol e ñaloro maggol sendodira ko ɗum woni oñata ko e laawolngol jokka laawol goo ronka jokkude laawol l'Islam an sona on halkiiɗo. Yo Allah fewnen e laawol neraɗowol sallallahu alayhi wa sallam. Ko ɗum wiigol diinaji ɗin fof ko gootu, ma diinaji ɗin hara yontigi o yalti l'Islam si mo andi o wowli ɗum ɗon hara o yalti ka l'Islam. Diina wala ɓaawo diina l'Islam ɓaawo neraɗon sallallahu alayhi wa sallam. Ko lutti kon fof ko fenande rewirtaki Allah.
hay si tawi hande yimɓe no yaltude e nder l'islamu hinna kañum kadi ukkitike dina chrétien dina fenande wona dina hay si ko gonga ɗum ɓen ɗon ko ɓe nelano koye bani israil an kon tun si a jeyano kay bani israil araya jeyaga arayan dina arayanga a rewirta ɗum ɗon al ko nelaɗon meɗen on sallallah alih w sallam nela e aduna on fuu ko ɗum goɗɗo yo weltor l'islamu on haray ɗen hani weltorde ɗum ɗo jarna Allah subhanahu wa ta'ala e ɗiɗo nemaji ɗi woni e neminde nemal islam ko jarnira Allah subhanahu wa ta'ala gollitirgol diina kam wakkilagol janga wakkilagol gollitira har amma paaki ɗum ko honno heɓirta nguure aduna ko honno heɓirta etasi ma otoje ma rewɓe labaɓe har amma ma poɗa ko honno heɓirta alijanna ɗaɓɓugol oɗo alijanna noon a etoto a janga wakkiloto janga gollitira kadi ko janguɗa ko hara nandintinaki e ɓeɗo heferde fiyon ɗum ɓeɗo julɓe hande nandintinnoto e ɓeɗo heferde fiyon ɗum accita ko tawruɗa o mawɓe maɓen kon kono fembugol ɗeɗo baye goɗɗo bindi kala tawa yimo laɓa ɗon waare makko ɗen fiyon ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɓurni waɗima gorko addanima waare fiyon ɗum fembirta waare maɗen no jeeya e fasigiyagal fembugol waare fasigiyagal tertoɗen bayɗen nelaɗo sallallahu alih w sallam no yewti e nokkuyel ɗuɗuɗe fi ɗeɗo baye ndeɗo waare no jeeya marka bo mawlanaɗo kal islam Allah subhanahu wa ta'ala nandindinali may sonnaɓe ɓen fiyon ɗum nandindinotaɗa e sonnaɓe ɓen fiyon haɗi weltora oɗo l'islamu Allah subhanahu wa ta'ala ko annon ronkata an fembotoɗo ma ko an kanintinoto ñande fembuɗa ɓurtay kanude fembay waare maɗen ɗum ñuɗo ko non nawyirta ha yeeso ngon niɓɓita jalbini yeeso ma ngon wosi hakkiti waare maɗen ko ɗon ma nde l'islamu nden yiyoto teddinen ka ɗo dina l'islam wona e hoore ɗiɗo leydi lutteten en luttata ɗo wata mantor kefeeru ma e bandiyagal ko heferɓe watta weltora ɗum tawa ko ɗum nandintinotoɗa o inni nelaɗo on sallah ah sallam acci mofte maɓɓe ɗe e laawol fewngol etoɗa anda ko holngol woni ngol ɗo laawol ngol ɓe accuma e mum ɓay ko ɗon tum wawata rewde ha kalla ko a isuɗo kala no majjodirɗa ngol ɗo laawol a yata kalla ko a isuɗo ko a nangeteɗo kulen Allah subhanahu wa ta'ala o inde eɗen juulaynela e sahabaɓe makko ɓen sallallahu sahabaɓe makko ɓen ɓeɗo sahabaɓe makko rondinoɓe diina kam ɓawo makko weltano kala weltaniɗo ɓe tikkana kala tikkanɗo ɓe goɗɗo ñaama maaro ma ñaama ko ñaami o haara yetta on ta honduko mum yenna ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam inna ɓe hefer ɗum an ko honto wonda ɓeɗo rondinoɓe ngal ɗo nelal ɓe yottini ɓawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde arafa nde ɓe dari arafa Allah subhanahu wa ta'ala tippini on al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam landitino sahaba ɓe sini yottini ɓe inni a yottini ala ɓani mofte a timmilaɓe tati ɓe maaki Allah seedo ɓe maaki wonɓe ɗo ɓe yo yottine ɓe ala ɗo ɓen ɗon sahaba ɓen sakitimo kala yaade sengo e noddugol kaɗo diina ene ɗum ko honɗum waɗande ɗum kaɗo diina fewnduɗo on ɗum wonde e waɗande hay juulugol a yata faydi ko si tawi yamara programme si juuloya sa mari programme sino marsude ma si ko telet ma si ko kala no wonirɗa fewnduɗo nga juuloyta hay ay noddina aray ɗum ko honɗum an waɗanda oɗo l'islam si al darno yama yeeso Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyama enni ko honɗum waɗananoɗa kaɗoɗi a jangali anda deftere a jangali anda ko honno rewirta Allah antike hoorema a paratikali l'islam on e hoorema na e hoorema na e ɓeygure maɗa
jonnon yayinna ko a julɗo tawa jooɗi aybina julɓe wakkiliɓe ɓeɗo ko ɗum ɗo ɓeɗo ko ɗum ɗo an honto ko ma kon haray ko honto ko dariɗa ko ma ko honto ko wakkiliɗa ko hay jonci ma ɗi ngarongu kupude nelaɗo sallam maki kala ko feƴƴi hormude nden ko yiito yata hay ɗum ɗon a wawali an julɗon tawa ya wakkili gurude linke maɗa ya wakkili fembude waare ma nde a wakkila ɓeygu ma wakkilaki tiggo naafi buumo hiɗayna ɗon noon ko a julɗo Allah subhanahu wa ta'ala tippini oɗo aya inni nelaɗo Allah o jiwɓe ma ɓen e ɓeygure ma nde yoɓe buumo ɓiɓɓe min hande no yaltiriwa gooki no haylo e nder tarawuje tawa ya weltori ɗum an julɗo ya weltori ɗum ya soodana ɓe kadi ko ɓe wirtora inna ida matina ɗon yaaka juulirde jogoo jikkiriwol ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nene aysa no filtano en ko honno sonnaɓe wawno madine ñande oɗo aya hijabu tippi ko jemma o tippi weetugol bimbi tawi a yiyata debbo wirtiɗo jemma ɓe habbanoki ha weeta innaba ko ha bimbi men yaka marsa men soodeya ko woduno gonɓe sekonoɓe ñoyi ɓe ñoyi dolokkaji diine kan habbatake wigol ko ha ɗum ɗo ha sa hani ɗon ha mayde ɗen ha mima haraye anda ko waɗɗa ɗe rendu wonde e naɓirde siɓɓe meɗen ɓen ha joni en hama ɗon o ajab ari e gissa annabi nuhu alayhi salam ñande goo taw no sonnajo no wulla o landi ko on wullata o inni ko boobu am maayi o inni on boobu ma heɓi duuɓi je ɗo heɓi duuɓi 3 o inni on ko on nun sikkuɗa e jamanu aroyay tawa ko haray on tigi o ma ara komo duuɓi 50 maaya o inni e ɓen non haraɓe naatoya yiite wuurɗo 60 anduɗo ko 60 wuurata o ronki rewde Allah jaɓanam ɓay se tan on juuta o inni ɓurɓe ɗowrude ɓen ko yiita yata par ce que ko yeddoɓe am o inni kanko si ɗum ɗon tawimo kanko on ɗon sonnajo o inni koye ley leggal o wonata ko ɗon o juulata ha o maaya ɗin ɗon duuɓi 60 ɗon feƴƴata e makko conno ene hannde en maafiiɗo mawgol kooreeji ko liɓe ɓay Allah lotti sawi leydi muɗum ndi maafi ɗum no ardondiri wo yo heɓorno dagori no heɓori wo kono ɗum yonti mahu ɓay tun gaari kadi mahi min kadi mi mahay ma ɗum miɗo faala tun no mi heɓira ɗum ɗo ɓeɗo sahabaɓe ɓe naɓi ngal ɗo nelal e nder funnange leydi ndin e hirnange eɗen duwana ɓen iwtirɓe ɓaawo maɓɓe no moƴƴiri hañande Allah ɗon leydi muɗum ndin ko onon yo jiyaade Allah hulen Allah subhanahu wa taala jarnen Allah immorde e nemaji ko woni e waɗande ko nema tawgol en waɗa bani adama waɗa en julɓe waɗa en selluɓe waɗa en heddiɓe tawa en wona en nangaka en nawna en waala e kalamtane eɗen jarnen Allah subhanahu wa taala e ɗiɗo nemaji oyni nemaji ɗe noon fof ko ɓuri mawnude ko nemal islam ko kam ɗon woni diina Allah kan sariya Allah on Allah subhanahu wa taala tippini oɗo sariya e dow oɗo annabijo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o yottini morde mofte ɗen sahabaɓe makko ɓen kadi rondi kaɗo diina ɓe yottini ɓaawo makko sahabaɓe laaɓuɓe noddoɓe yo Allah weltanoɓe ɓe udditi ɓerɗe ɗen ko adi jaye ɗen ɓerɗe ɗen ɓe atti uddutude e uddutugol cayɗe kono yo jeyaɓe Allah ande oɗo l'islamu ko oɗo woni diina newi ka kan l'islamu ko diina newi ka kala sakkende kala tampere e loro ko newi ka e dow diinaji ɗin fot
ko kaɗo kay woni diina montuka kala diina arno ka ɓaawo ɗum ɗon diina kala ko innete diina kon ɗum ɗon montama diina wo ala ka Allah subhanahu wa ta'ala so wona l'islam hay si tawi buyno weltorde ɗum no jarno no sortade yaltira ɗum wano boddi yaltita e rufulol mum kaɗo diina no won noon kadi arna innugol naɓe ka coociji ori ɓe ha jagga e diina si tawi juulata ko regil ma hay sa juula e anda ko wonɗa e juulde a sendira sunna e farilla a teddina diina ka ŋaajuma ala kon est ce ara yan kadi a sikka ara ya teddi ka nder diina ma ara ida andi ay sa nodditike toon ara e anda hunde fandude ni yildete onni kam ɗon monti kala diinaji ɗi ha Allah rona leydi muɗum ndin diina o hay gooto ƴettantake diina go si wona l'islam o rewi ka Allah subhanahu wa ta'ala hay no ko ɗum jannin geɗalɓe meɗen ɓen diina andinen ɓe o tawhid aqida andingol ɓe Allah subhanahu wa ta'ala adiɓe yoolade ɓay se andinaari ɓe diina ɓe yoolike ara yiɗa tawa nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maaki gooto kala jibinti ara ko e nder l'islam o jibina ko nene makko e ɓen makko watta mo alyahudu ma waɗa mo annasara ma waɗa mo majjusu jon noon sa jannaali geɗalɓe ma ɓen e ɓey nguure ma nden ka ɗo oɗo diina si ɓe yalti l'islam ara yiɗa tawa no maapi tun ko honno ɓe gañorta ka lekkolji aduna qur'ana on no ɓe gañorta tun a maapaji si toon to yoɓama 1 million 2 million e wakkile ɗa so yoɓama 400 000 en mbaɓe kadi satti hay ɓura hay diina kan kadi ko kan noon ɓuri hande sattude konko naɓete aljanna par ce que seeɗano gasa ko no wujjira ɓayɗe reeni janguɓe ɗe reeni jangirɓe noon ɓen ko honno ɓe woni e gollirde si tawi hiɓe laaɓi reedu ma si tawi ɓe moƴƴike e jama o kono ɗum ɗon hiɗa wakkili no etorte woɓe jangay ɗum ɗa ko rewtoye ka luwa rewtoye o inni oɗo ha Allah rona leydi muɗum ɗin Allah subhanahu wa ta'ala kadi o fawtiki renugol kaɗo diina kanko fawti si tawi an a wakkilaki no woodi wakkiliɓe illahi Allah subhanahu wa ta'ala no mari yimɓe no mari jiyaɓe rewoɓe Allah fi an si a salike Allah wi onon ɗo so salike o sansayo gadda woɓɓe goo jawoɓe sa salike no woodi rewoɓe Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wini ko minen tigi tippini oɗo Qur'an ko minen kadi renata nde jiiɓataki ko ɗum sa jangi Qur'an a falji siruwaji fallitete siko julɗo e mo andi Qur'an ma américain jo ma français Qur'an on ka memuɗa o no faljirɗa goɗɗo gono ɗon o yetta ma diwi ɗum ɗa ma acci ɗum ɗa Allah subhanahu wa ta'ala yetti garanti renugol nde waylatake nde sansatake ha dargal daro o inni Qur'an on kadi ko yon waajore kala mo nde yotti Qur'an on koye waajon ko ya waajitor Qur'ana gollitira anda ko on Qur'ana yewti ko on Qur'ana faala e ma ko tintorgal ko ya ndaari to ɗon anda yiinoɗa ɗon hoore ma yiitoɗa ɗon o inni kono yo jiyaɓa ande enen ni hande eɗen wuuri hakkunde majjiyanko ɓen no acciti lingaji muɗum ma mekekke mum ma pensije mum ino reppa julɓe ayɓe l'islam ɓen hino acciti ɗum no sortira goto no sortira jamaji iɓe yamira kontor oɗo diina fiyoɓe muñtu diina kam
hiɓe ɗaɓɓa laawol e neweende fiyo ɓe yaltin ɓiɓɓe julɓe ɓen ga diina maɓɓe oyni ko ɗum ɗo woni mbowdi maɓɓe ko ɗum ɗo woni wowaɗo maɓɓe ngo Allah subhanahu wa ta'ala yewtino ɗum neeɓi waddu law takfuruna kama kafaru ɓe yelinoke nde yeddoton wano ɓe yeddiri non wono hunde wotere tawa on fof on yaray beere on amoye on zinay on ɗaɓɓiray riba on yeeya on ɗuyta yeeyo on jamfoto non ko ɗum ɓe ɗaɓɓiri on ko haa wa on no ɓe wayi non hara on paratigata l'islamu na haade waɗon goɗɗum o inni ɓeeɗo ko ɓe rerɗuɓe e sakkagol l'islamu immorde jamaji ɗoɗori e ruttugol ɓe gadina maɓɓe ɓe ardaga kefeeru ɓe yedda Allah wano naɓugol ɓe alyahudu yaagal ɓe wona alyahudu ma ɓe wona nasara ma ɓe wona majus ko ɗum jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wadde kasirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yenninoke ko ɗuuɗi immorde yimɓe defte ɓen hara do ɓe ruttino hara ɓe yiltiti on ɓe artiti on ka kefeero ɓe itta on kay gondinal moɗon ɓe artira on e kefeero sabu gañana ndi gondi ka wonkiji maɓɓe ɓaawo ɓanganiɓe gonga on ko ɗum non woni gonga kono yo jebbiniɓe ande oɗo l'islam yiwani jomiraɗo subhanahu wa ta'ala inni huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walaw kariha al mushrikun ko kanko Allah woni nelirɗo nelaɗo makko on diina peewal bil huda nelirimo peewal wa dinil haqq e diina gonga fiyo feññin kanɗon diina e dow diinaji ɗin fuu fiyo kanɗon diina ko kanko wonata dow ko dara ko makka on wifata hay si tawi sirkoɓe ɓen no añi ɗum hay si tawi ɓe faalaɓe ko l'islam on woni ko heddoto ibnu jarir o wi ko Allah subhanahu wa ta'ala li yunzira wala dini kulli ayne yo l'islam ala milal ko nde l'islam on wonata dow e dow diinaji ɗin fof hay si tawi hefere ɓen no añi sirkoɓen no añi feeñugol l'islam o jomiraɗo suman o inni wonde humpiti on gonguɗo humpitugol ko ɗum woni nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema hada dini sayablugu mablaga leyli wannahar kaɗo diina ka yottoto yottande jemma e ñalorma kala ka jemma e ñalorma hewtata diina kanka hewtay ɗon la yablaganna hada dinu mablaga leyli wannahar wala yatruku llahu baytu madarun wala wabarun illa adkhalahu hada din bi izzin azizin wa zillin dalil izzan ya'izzu llahu bihi l-islam wa zillan yadhillu bihi l-kufur ɓe maaki wonde yottot oɗo diina ka hewtoyay kala ka jemma e ñalorma hewtata accata suudu batiman yeɗɗuɗo ma ɗum togoru hara ko baaɓe ndu moƴƴinira so wona diina kanka naatay ɗon on say teddira on tedduɗo jaasa kadi on jaasuɗo teddira l'islamu on sabu jogitiiɗo l'islamu o jaasira on jaasuɗo sabu accutugol mo jogito kefeere jol jeyaaɓe Allah kulen Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ko hulɓiniiɗo mimo ko hulɓiniiɗo kanko tagi en waɗi bani adam o falli e meɗen ndeɗo dewe o falli en rewgol mo hara e sirkanali andugol mo taw anda Allah subhanahu wa ta'ala andiramo sifaji makko ɗin e golleji makko ɗin andiramo ɗum tawayɗa andi Allah sa andi Allah subhanahu wa ta'ala hulaymo sa andarimo a hulatamo kulen Allah subhanahu wa ta'ala eto ɗen jangen anden Allah wota en tagire fi hunde acciten ɗum ɗon ɗaɓɓen ko jokken iɗa mari tan golleji ɗin fof 24 heures sur 24 lewru
hitan ya mari ɗum non fof tan kono amara tan andinagol deftere Allah nden ma jogitagol diina makko kam mbaadi diina o ange heferɓe en ange yahoɓe ɓen ka jooji si on dardi sendonirta fiyon haɗi sendoniro ma haɗi awa taw jokkawa mawɓe ma ɓen ko wiɗa ko ɓay mawɓe meɗen ɓen en tawrano ɓe semise waɗugol pantali ha e leydi ma dologi ha e leydi ma femba waare mum nden ha laaɓa ma ɗum watto coñcum tawa no faaɗi fat tawa no daroɗa noon tawa mbaadima ndi forme ma on fof no e kere sellaka juulira ɗum ɗon forme ma on si yaltiti no tagira ɓandu ma ɗum kooli ɓandu ma anda ayna e bagi o lel ma ara ala bagi ala ko watte fiyo sellata juulirgol toncum faaɗukum tawa mbaadi tawa tagonti no yaltiti forme ma on fof no tagirara noon no yaltiti ɗum noon sellata si tawi noon sarti boni e julde nden sellata jon noon ko fii ɗum ɗo tagirata ko ɗum ɗon wattutoɗa lewru lebbi ɗiɗi a watti ko ɗum ɗon ardata madina ɗum ɗon yahata nokkugo kala ka yahata katta waɗa joncon timmo ko awa ɓayna bagi manko semisi yottiɗo ma pantalo yaajuɗo seeɗa fiyon aray tawi yewito ka ɗo diina laakara ɓoyna sama kala eto ɗen ko satti wo ko satti nandintinoɗa e jollo ɗen ange ɗiɗo bandiji yeddoji Allah so on immintinoyama on dardoyama nokku ngoti jawmal qiyama hay siko ka adna ɗo bandiji wujjoji ɗi on darnidama ɗo ñawore ara ya lutti ka ara ko sirete ɗo yaada na fi jahannama tertoɗen nandintinagole ɗiɗo bandiji mo salligata ko juula jammito inɗe ɓeɗo sukaɓe meɗen fo ande no fembi luba no jatti no yetti kanintini ɓay ɗum ɗo billayi no kaani fembagol pelette hari law ko si goɗɗo wujji o fembe pelette o hayrine ka joni kono ɓe femboto pelette ɓe haylo hara ɓe weltore rewɓe ɓen mboro haala ba yummira ɓe ngitira ɓawa tiggogo gito ka ɗo diina no yawa e hoore no yawa e hoore leydi ten tika meɗen ɗo kadi illahi aray hulen Allah subhanahu wa ta'ala jogita ɗon ka ɗo diina ɗo e laawade koko laawoto ñande mayda o waray laawike mo sa heɓɓitaki noon ha leydi ɗin tasama ndi leydi ɗo a tasama wallinama nder toon haray heɓɓitagolal ani say ko honɗum tagananoɗa ma ko honɗum aranoɗa aduna tawa ni se nafata ayna ya artire aduna tawa aduna boni aduna artata aduna pooma jon noon ɓay ɗum ɗon no waali yeeso men sen sikki ɗiɗo makuji nelaɗo e oɗo ɓurana kono yewde ko sama kala ara en ɗayni tigi ɗum na ko radio BBC wolta ma radio France ma ɓeɗo e ɓeɗo ma espace en ɓeɗo na ko ɓe wota kon de ɓurana na ko wolta kon ko gonga hulen Allah tabiten cen hulari Allah ko enen tigi hettota sansen comportement meɗen on ko ɗum si Allah kadi sansanayi Allah subhanahu wa ta'ala ni sansa ta nema ko waɗani yimɓe ha ɓe sansa ko woni e wonkiji maɓɓe ha ɓe sansa si ɓe sansi tun Allah subhanahu wa ta'ala sansay ita yimɓe woni jamfotoɓe fennoɓe wujjoɓe jattoɓe ɓe wowlata gonga golliroɓe riba golliroɓe kala si jano ñamay to so kunko no waywa gootu ko ɓurnu ndu yawo jatta nokkeli ɗin fuu ka yaroɗa wo porgo ɗen on ko ɗon woni naka julaɓe naka imamuɓe wonaka fonctionnaire ɓe naka sécurité kala ka yaroɗa ko a tawa porgo ɗen on ko ɗon woni ɗum kadi yayyata ɓatti diina e maɓɓe son fotti sago ma nayo wiye ko non jeydi e nokkeli tumboliraji hakke ko tawata ɓe ala iman haaju maɓɓe ala ɓe anda ko watte ɓe sennira
ko wiyete kon rabulay baade haaju maɓɓe alaɓe ɗum noon eto ɗen heɓɓitoɗen hoore men adiila waade enen wuuruɓe fewndoɗoɓe gooto kala yo heɓɓito hoore mum o heɓɓito ɓeyngore makko nden kala deesuɗuɗo so wakkilike o wanno qur'ana o wakkiloto ɗum woodi hunjoroɓe qur'ana nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɓe nela hari woɓɓe heɓi duuɓi 50 woɓɓe 6 kono ɓe janguno ɓe innano ɓay joni ɓe heɓi duuɓi 60 ma 7 ɓe jangata ka ɓe janguno Aba Hurayra ko duuɓi 3 ma timmano hay 3 ko wondi e nelaaɗo kanko ɓuri fillade hadisi nelaaɗo kanko nene aysa maagi no fof no jogii feccere diina kam jannayno pay kuni jannaynoɗo sahaba waɗa fatuwaji an ɗeɗo ndaroyde haaray ko honno wiiɗa an kadi ko honno wiyata ko ɗum ɗo waɗannoɗa ka ɗo diina ɓay ko tagiraɗa ko fi ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ni wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun mi tagiraali yimɓe ɓe e jinnaji ɗum sona fiyo ɓe rewa ngurdal lutto jangal dan ɗo ngurdal hodo jangal ɗo jam fike may ngurdal lutto jangal aray hole Allah subhanahu wa ta'ala tabite e hoore nde ɗo deftere Allah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كونوا يجعل كل الله سبحانه وتعالى بيدو صحابة بن الله صلى الله عليه وسلم بن الله صلى الله عليه وسلم أكيد بدون دين كارو دين بدلندي وونكي جماعة بدين جود ما بدين بدأبقول أولو الجنة بجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين قال سبحانه وتعالى إني أولو الجنة preparanado maranado bedo hulwel on aljanna e mo buri kamuli di jeedi leedele jeedi ci tokkiniram buri non yaajude maranado bedo hulwel al mujahidina be wado be jihad o inni kala o yiltinirdo deri tarika din o taway ko hawni immorde bedo feƴƴunoɓe moƴƴuɓe ko honno be feƴƴirno ko honno batteji mandeji maɓɓe windori e nder feƴƴuri ɗin immorde jantoreji kañum e waajuji e aayeje ɓeɗo sahabaɓe neraɗo sallallahu alaihi wasallam nde ɓe natoyno ka oɗo lando bandiji wetero Rustum nde ɓe natuno ɗon ɓe woni tawi gardiji makko ɗin no fotta e maɓɓe tawi ɓe yewtora e nder kuuro eɓe yewtora e nder tata makko on wasi tawi ko kura dimba ko kura bunji sahabaɓe neraɗo sallallahu alaihi wasallam tawi ɓe yotto eɓe naata mo kala no natira sengo on say ko on ɗum lando on mbi o noddi lando sino o inni faabo wallami sabu si a faaba gilam o inni ko jamahum fanɗuko immorde jamahum arab ɓeɗo ɓe ari ɓe hippi leydi ndi leydi ande ɗum noon ko jamahum go kunni o inni mi torikema ballal ɗo ɓe hewtoyde ka maton ɓay si tawi ɓe gayni ɗo ka maton ɓe gokkita on say on ɗum ko honɗum landiɓe o inni ko honɗum ɓe wi on o inni ha ko ɓe inni men ko mi rew Allah tungara men shirkanani ma e fus o inni on son waɗi ɗum ko honɗum ɓe watta woɓe wattamin hay fus wowa koye on ɗoftoɓe o ende wosi tawi ɓenɗo moƴƴuɗo maɓɓe mo wi on mara doole ɓenɗo min mi mara doole ɓenɗon si tawi ɓe haɓi pelle ɗen hara ko fello ɓe fokkitani hara ko non ɓe woniri ɓe dimba ɓe dirnayi e pilasi makko oɗo kefeero irriti ɗum ɗo ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o inni kala on jogitiɗo kaɗo dini o wonay kanko wonata hoorejo
kala majjuɗo e makka wona majjuɗo e laawol majjungol ngol e laawol majjere nden joomiraaɗo subhanahu yuridu li yutfiu nura allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuri walaw kariha alkafirun. Allah subhanahu wa ta'ala ɓe faala ñifude oɗo annoore Allah ka kunduɗe maɓɓe. Allah subhanahu wa ta'ala no sali sowona o timminay annoora o timminay diina makko hay si hefer ɓen no añi onni oɗo diina l'islam ko heddotoɗo mahama kala wonu ayɓe l'islam ɓen nuɗen kala no ɓe immorde dagaje maɓɓe immorde conkeje maɓɓe kala no ɓe immori ko oɗo l'islam woni heddotoɗo ko kanko kadi wonata dow haadal ngal daro. Onni kala on yewdo dertiɗo oɗo l'islam sabu ayɓe l'islam ɓen ko noddata kon o jokki wala maɓɓe on haray wonay perduɗo aduna e laaka o wonay yaasuɗo o wonay mo ala teddungal. O inni ɓeeɗo eɓe faandi ittugol julɓe ɓen eɓe weltora ñaaworeeji ñaaweteeɗi ka hoore leydi ɗo ko moƴƴina hara na ñaawoore ko Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴin addi gon eɓe ɓe hori ka ɗo diina e morde ka juulirɗe ma e nokkeeli ka dewe Allah ɗen watte to ɓeyna hay sa baala nunnude ma sa baala wolde gonga yew ka juulirde eɓe howi ɗum ɓe diina kan kañum nayo wonu ka présidence ma wona ka biroji ma ɗum wona ka laawi ma wona e nokkeeli luttuɗi nayo diina kan won toon diina kanko yowona ɗum kader juulirde ko toon ɗum ka wowlata e pilasi naga yowonu ka kanjina ma wona ka labtaneji ma wona ka biroji nayo diina kan won toon diina kanko won ɗum ka juulirde ɗum ɗon noon ɓe famɗini ko jamdi Allah subhanahu wa ta'ala ko timminowo diina makko kan o inni kaɗo oɗo islam oɗo darkol islam ko wifowo e bangeji aduna ɗin fof jomiraɗo sumande nelaɗon sallah sallam maki la tazal taifatun min ummati ala alhaqqi zahirina la yadurrum man khadalahum aw khalafahum amrahum hatta yati wa'dullah. Nelaɗon sallah sallam maki serata mofti am ɗen fedde hino dari immorde e hoore goonga eɓe feewi lorrataɓe on wokkuɗo on tertiɗoɓe ma on lundi ha Allah subhanahu wa ta'ala ha aray o yamirore Allah de ɓe maaki Allah subhanahu wa ta'ala kadi wi wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfin amnan ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah subhanahu wa ta'ala inni Allah fodi ɓen gonɗi ɓe moɗon ɓe golleji moƴƴi o lontinayɓe ka leydi ɗo wano o lontinirnoɗon adinoɓe ɓen wano o lontinirno adinoɓe ɓen o neminana ɓe diina maɓɓe kan tawa diina maɓɓe kan no newino ɓe rewi Allah subhanahu wa ta'ala kan diina kadi kaw welanaɓe o newinana diina kaw welanaɓe kan ɓayno woodi diinaji tara ko sincaɗi ma fuɗɗitaɗi o inni ɓaawo kulol maɓɓe ngol o waɗana ɓe hoolaare ara ɓe rewaymo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ara ɓe shirkantamo e fus jomiraɓe wi noon kala mo waɗani ɗum kala on yedduɗo ɓaawo ɗum kala on wonɗo o yeddi ɓaawo ɗum ɗo Allah inni ko ɓen tigi woni fasikiɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala dande fasiki yaga yo Allah tabintini hoore kaɗo dina l'islam yo Allah jonnude en teddu l'islam on e hoore ndiɗo leydi Allah subhanahu wa ta'ala ɓandu l'islam on yo loy nguɗo ke few yo waɗu barke e geɗal ɓe meɗen ɓe mo waɗa barke keeɗi meɗen ɗi hokkangal janna o danda e yiite o yaafo mawɗo o yaafo feƴƴimɓe min julɓe o kaɓe aljanna o danda ɓe yiiti enen kadi o huura en ko yiɗi o yardi ha o kangal janna o danda e yiite yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu barke e golleji ɗin waɗa barke e jurriyaji ɗin waɗa barke e nokkuji ɗin Allah subhanahu wa ta'ala kanko wawi kanko jogui yo halfinan en ndiɗo leydi ɓurɓe moƴƴude e meɗen ɓe wata o halfinan en ɓurɓe bonde e meɗen ɓen yo halfinan en fewjoɓe e ndiɗo leydi ɓurɓe moƴƴude ɓen tawa ko nunɗuɓe sendoɓe fonnoɓe yimɓe leydi ɓen waɗoɓe yimɓe ɓen fof nene goto baba goto tawa goto kala hula so bonna tawa ko himo mari hoolare yo waɗan en ɗum himo wawi himo hattani ɓay koye juuɗe makko laamu ngun woni ko kanko woni yiltidirowo yo waɗan en ɗum en tori ɗum en fof o torɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newinan en hoore ndiɗo leydi ittana en ndeɗo sattende ɗiɗo kula leydi
كن ديرو تامبري هول ديدو ليدي ميرن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءنا وأعداءك اللهم أخذ عدونا أخذ عزيز مقتدر اللهم أخذ أخذ عزيز مقتدر اللهم أخذ أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي